มาที่วงทักไปตรงนั้นไปชาร์จทัดอะไรก็โอ้ยจะปาตัวขนาดงานนั้นมีคำของทัดโตจุ่มนักอุ่นนั่นบ้างนะแม่เราที่มาจุ่มซาบมาจุ่มซาบยังไม่ให้นั่นได้ว่าใครให้สักกี่ว่ามาดินเลยที่ไอ้น่ะ Prime Minister ให้เราไม่ดูดีลอยลำเลยง่าที่ว่าขันโลนมันส่งมาดูกี่จันทร์พัฒน์มายังอินเดียไปเลยภาคสิดาcolonial period tagina post colonial mukta satharak pa malai madu ki satharak padu ki khudam ni prime minister ki tumina lai se na ayam mangu mari le dim ka hayo narco terrorists amasung illegal immigrant na thon mani hairaga forget and forgive by du illegal immigrants sing dura ba man ngangi ba forget and forgive by du ama mongang tau singo narco terrorist ni illegal immigrant na thon ba haire idang thoi si illegal immigrant kangu ka narco terrorist na thon mani haire man adu ko daga ti kamai to na shanti suje kamai kada ge hair ka da ngarang paper dong ka yaure political dialogue to raga solution pura kadam ni narco terrorist sing duga illegal immigrants sing duga kadobagi political dialogue to dori no na hangum thok ro dor ga di myam na yam gan da bi ko hai sa thoi be iran se illegal immigrant na haira ga kadobagi mo ga dialogue to dori na be illegal immigrant ka sonda foreigner yaw ba ma da su sign to me da ngang ba mo na illegal immigrant na thon be iran ga solution pura ke di illegal immigrant kang bu sida dialogue to ge hairi ra ba mo na political dialogue to khana ga no ba political dialogue to ise lamdam sida lai ba group ama makoi gi aspiration akoi na di yaning da ba manipur thubai ge court ke honari ba moi gi aspiration to ri ba manipur da lai ba group ama ga wari saraga dialogue to na ga solution pura kadabani hai ba di yai adu no khoi gi miyeng ga di idam dam da lai ba group ama gi aspiration ama akoi ga political difference lai ba da gi court ba da gi tok pa irang na te moi gi makok manung da di illegal immigrant amsung narco terrorist na thon mani hairaga di ai na mo hangdoi sina kadobagi illegal immigrant ka narco terrorist ka kadobai wari sadoi no ba koi ga moi jodi takhai ra ko hundu ki to na tro makop to samam na ine ba thui ba problem se kari no gyan ta de ne ba narco terrorist ka illegal immigration ka mo na thon mani haira du moi ga wari watai sanar ga shanti pur ka dam ne bu artha thoi bra ba kadobai wari sadoi no narco terrorist ka bu ga illegal immigrant na iran je moi thon boy ga di Mona wari sane ninge hariba political dialogue toraga shanti pura kadam ni hairi sina makok ta kari yauri aga manipur gi manung da leiba furuk akoi ga wakhalon khena ba kangbo ma leire moi ga wari sa je haiba na tro du de ana thoi bi iran se kari noi se moi kor issue ina pa da nga gyan men ta da bi tom chaman na ga myam du chaman nan ba na tra moi masa su kangau na da leire ba thoi bi iran se kari no moi se gyan ta de ngak le ga ma ngang ngak le ga ngang hu ji hai hai sini yam pha ba man dro dialogue to ga solution pura ka dong nei aduga matin na thoi berang kan kamai to ba shanti legislation ke do bagi har ga illegal immigrant narco terrorist ka illegal immigrant ka do bagi dialogue to dori ba moina dialogue to sai ni manung ge nung ge wa hum to tikari no aida manipur gi manung da lai ba ai ko di furu ai ko ga wa khalon khena ba kang bu khar ga lai re hai ne ana poche chum nei ku bang amak tri ne ba makok ha ke pangang ngang ja ba border ho halle loina ho halle ara kana nagaland da sumaina thugai ge ni irang thola pro mizoram da thokra ba sumaina india ge border se ho dan lai ni legacy issue ni sidi modern nation state changak pa ge ai ngasa hai du ni 30 years in the lari ta aga la ba nu pa mong ngang wa ni swai da ngang ngang pa ngang san na tim mirak tim ba ya ba wa chu na ti ngang me si hai ro ga mu ku lari lai adu su pan rung su na han lari ga mai du mai hai dai kai Moron mari su seng da ba du wakhan su chum na khan ngam draga aduna natro mi isai su like ta ma thana ri se mayam na aduna ngangi ba wa se dong contradiction si yama ba ai mu hanjari san jan nan moi nam toi na ngangi ba illegal immigrant and narco terrorist na thon mani hare ga di shanti lai ji je moi na thon bor ga di kamai tok da na makoi ga dialogue to dori no ba shanti purok na ba aduga shanti purok na ba dialogue political dialogue to na tor kadam ning hai aduga kuki narco terrorist illegal immigrant sing du daraba man forget and forgive hai di bo narco terrorist amasung illegal immigrant na thon mani hairaga forget and forgive hai di bo illegal immigrant sing dara ba man ngangi ba forget and forgive hai di bo wa du samnari braba ana irang thoi se kari noi se miyam ta sing no han bangam re ba kori su kari noi se what is the core issue se
angang sa khara thado ka television da khara ngangan mathi bom thak do no pesa khara thadaraga oi da pa da khara ngangan da na mi kha mang thado chum na una na bang na ma na di ma chum sa ba yam haina da ana miyam da inform oi ba society ma khunai am oi na mun na khanna nei na ga tawri se kari no ne handle taw ga ba po chu taw da bi da pang da ngang ga lei ba gi ma taw ba da na lei re 2017 bro border hori sidi manipur ka na te loi hori ni manipur da kai bro se kai ni se kari no maram am lei tai ne maram du ne ba manipur sida leiminar ba furup singa ai khoi ga wakhalon khena ba gi mami ta dan la se ai khoi gi lei pak se amane si kamai handle taw da ke sa mana si ma bo re ko so ina suggestion pirama bane ba si gi si taw pa yai si taw pa yai illegal immigrant leite haibra ba khoina leirangani leibagi khudam su lei isa mana su vote lep jing ai so ai vote lep pa tung da su aina kerala da ngang ba national conclave am da ngang gi du yem gyo bo nore conclave da ethno nationalist mobilization gi sigi cookie sin group sigi international dimension su yaw na du ga cookie pande no nga de numita ba cookie taw le am na ma po si kamai taw na mafam matam cha nai na ai je gram ne ba jan nan jo han ai je gram ne ba cookie furu ama loina chai bagi mathau ta de community mo hunbai mathau ta de makoi gi politics tu ne ko na de thinna ga da budi makoi gi to khai ta ning ba nei pa si bu thugai ge khala ko politics gi mayuk te lepa da buni thurup ai ba du gi community de communalize ro lepa da bana ti se ai na han haiza gra mai meeting ga so yang anja ro ne phol lep tin mang da gandhi ji na haira me do thaina akoi na thengna se British English ki miyang gi mayok te na te English na ai khoi ta tawri ba sason se sigi mayok ta ne na ningtam nan matam da hai ro ne ba gandhi na what we are fighting is not against the British people the English people but the English rule over us I never aduna ai khoi na mayong ngari sidi moina terminology hong hong na cookie yang hai cookie zo mai khoi jo bangsi season na jai jo suti season na da bani cookie zo gai anak tari tholai ba adui tam do sida ethno nationalist mobilization ama tawre sa newspaper da TV da kari da ngang ba da na international platform national platform kya da YouTube te su lai ram ne ro ki palli ga pande gam no ani ma thong ang sana pan bro kangbu mangang ni zomo doi ge sigim moina defend tawre ba mo ge CM si bu karak pan ga ge ku ki manipur thubai ye na lepi ba cabinet minister ani yaw ni su ai na haijan ba mayam yaning bra ba se मैं हम तो कुम्ही हो बा हुजी को चिक गम मेरा मणिपुर दा मुझे कैबिनेट मिनिस्टर आनी याव ये बा मणिपुर थुगाई रगा यूनियन टेरिटोरी में सेम बदबनी कुकी जोगे ना हाय ब्रह्मोय अदु कंखन लगा थमी बा मा कना नो बदुदी मथंग दा खोजी जर्नलिस्ट को हंग बियो बसे मो ये मचिन तोंग बा हेक थोलक बा न्यूट्रल छारगा नांग बा हंग हो बम का दिल्ली की जंतर मंतर मोई एमएलए कया नो बीजेपी के चलगा मणिपुर थुगाइरगा यूटी सेम बदम से कांग्रेस का नंबर एमपी ना हंगरगे कनम भाई एमएलए ना हंगरगे हाई करगे बसे डिमांड जे मैं ताबरा बा कांग्रेस पार्टी ना तव तागरा बराबर मैं मणिपुर थुगाइरगा यूटी सेम बदम लेना मोई हुजे कोति कोरी बा कैबिनेट मिनिस्टर अनि यावरगा तवली सुबा सिबु फागी रो सिबो नुमा दे निमिता बा कुकी तवरगा तवरी बा कांगु सु लेनी chance to sala ga sidai se irang tho ingai sidai sida paisa khai dana mi phu dana to ta ai hai si bo ai hai sin na mayam na khangbi wara ba si bo mayam si ta bi da bra ba lai bak se kari mo bo khoi na lai ri bom jo si tai achuk koi na lai ba manipur se mache ta na thugai re ge taw ri ngai sida akhoi lai ri ba furup manu sidai sida iksa ge semit lon culture ram oi ba gi thaksi khasi hongna lon cha niam chatna pathap lai ba gi tawri ba dong in thugai raga masida angam hatna bi chatna bi phuna bi taw lai ba sibu sidi jungle ra jai duni sidi sanga na lai ga da bu siro duni sigi po che kari loi bi se ko myam ang ta hangyo ai ngasi so mo anai jage ko congress BJP hunna ba gi wanati niam dang to khanbi ba se ai na hai jai chumni brana number 1 BJP gi moi manipur thugai raga UT sem ga dam ni hai ba mi yaw da bra से आई को कांग्रेस खतना हंगदरा से मियाम ने जोंग बम थोकरा बा मणिपुर कंगने न खली मियाम से हंगम थोकरा हंगम थोक तबरा बसे मियाम दा पाउ पीरगा मियाम ज्ञान तहालिबा जर्नलिस्ट कलम निसिंग नमसी इबम थोक तबरा हंगम थोक तबरा बसे
अदुगा कइगुंगा इलीगल इमिग्रेंट ना ओइरमगा दिना कइनो मुक डायलॉग तौने सिना मोइगे तौगे हाइरा आइना हंगसे मसे मकोक यावबा मिना हंगबम थोकपने बसे अन थोइबा प्रॉब्लम से करिनो हाइबा मकोइ मुनम त खबि आइ मसा हाइदुनी बॉर्डर होबै सिदि इंडिया के मफम अनमदा होय अखोइ मणिपुर हक दसि प्रॉब्लम से थोइ सि कइगिनो इसागी हिस्ट्री साकोन रको मणिपुर दा फुरुक मसेन की एस्पिरेशन खेनबगी वखलोन खेनबई प्रॉब्लम हम लेरे से कोइ कुइरबा वानेबा मदुरै दर मपालमदगी चंगप कांगु संसिना तोंगसलगा अदुदा नतना भारत सरकार की मखुत यावरे ना कोइने अखोइ हुजि हाइरिस आइने हाइ आइगी पर्सनली सो अखोइ पार्टी नति Government of India is complicit in this problem. It's idea vote leaping. नहीं मानूंगा सो हाई vote कार मतुंगा सो तुम हाई है बस नसी जो हाई जल इसने on the floor of the house parliament the मोने गिरी ताऊ लगा मुथत के सो यार दब चाहिए लाख को दिन मकी volume 1 volume 2 है ना first लोक सभा की debate की transcribe अदुगी लारी कोई द फोंग ना लाइब मी ना ngang ही वा मैं अदुगी इथोई थोगत लाइब लारिक से volume 1 2 3 लाइरी ने बा first लोक सभा दगी 18 लोक सभा के वॉल्यूम दा आइना अहुम लक ngang की बवा अदुसु करी वा ngang गे नि मोइ तहाउ द बजाला बा अदु एमपी तो काय सखरे वा ngang लेरे मो हाइ नि ngang द बि टाइप त उनमा काय सखरे त तो ngang दे काय ngang द नमो अवन अवन चाद न ओइरो द ngang की बवा दो मदुदै द ngang की वा खरा हाइ के बा मरिल लेरदि आइना प्राइम मिनिस्टर हाइरमि दुनि लोइलम लेंगा की वखलोन अमसुंग मदुगी चना पथा मयाम इंडिया आइबले पाक्सिदा आ कॉलोनियल पीरियड तगिना पोस्ट कॉलोनियल मुक्ता सथरक पम लई मदुगी सथरक पदुगी खुदम नि प्राइम मिनिस्टर की तुमिना लई से नायरम ममु मरिल लेरदि उता हायो इंडिया की अदुक चावरब पार्लियामेंट की फोर्स दा इंडिया आइबले पाक्सि की प्राइम मिनिस्टर द नंग मणिपुर द तौरिब नंग तुमिना लई नंग साजत नाचत नंग तौरि से सिगी साइलेंस is nothing but the reflection of that continuity between the colonial and the post colonial adugi ithozugi reflection ne hairam ni wala noinam lenga ki sajat nacat lichat ne hairam ni na digi le rei ba koi india I believe parts the manipur ki place karino as a union of states akoi no yaw isin congress party da je koi rahul na ngang ida koi leader kai hai india is a union of states isse मैम से की यूनियन ने इससे की इंटरेस्ट ना तुम कमाई ना दिस यूनियन से लाइक यूनियन अदुगी फेडरलिज्म तो काय रखने मोने होसे वन नेशन वन इलेक्शन गाइन तो फलाइस मैम यानी ग्रे मो वन नेशन वन से आई करम ताइ जरके ने अखोइ से हुजे से ngasi से वोट तौरे लौर से बखै स्टेट असेंबली से का पार्लियामेंट से चाहिए नहीं ले काय रेबा अखोइ सरकार दी काय देबा मणिपुर द लेजब दुदे मोइ नोजि तौरेबा लो से काय हाय काम पार्लियामेंट काय दी पार्लियामेंट की इलेक्शन तो द सी से काय गेरा काय बरा मणिपुर स्टेट से सम इलेक्शन तो दोंग से मैम यानी ग्रो इसागी स्टेट की विल फोंदोक से सरकार दो काय गेरा काय बरा मथौ तादे पार्लियामेंट ने हेक काय रबा मागे हेक इलेक्शन तो बदा स्टेट खुदिंग में इलेक्शन तो दोंग ने फिल्म तौरे वन नेशन वन इलेक्शन गायन मणिपुर की कॉन्स्टिट्यूशन की मखा द लेना की प्री मेजर गाइड दी तो हुजिक लेबे इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन की फेडरल स्ट्रक्चर सी मनुंग द लेरिबा अखोई ऑटोनॉमी एबम ले नक्त्रो इसागी चीफ मिनिस्टर होम मिनिस्टर अमा उसु कोइबा मसामंगना इसागी डिपार्टमेंट ने गोंदे रिपोर्ट तौदे ना कंप्लेंट तौ ngamiने ai ngondagi adu रे कंप्लेंट तौ ngami हाइरिबा भारत सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन थुगाइरे मणिपुर की ऑटोनॉमी से थुगाइरे स्टेट अम ओइबगी हाइना ngang ओबा कोइदा मु कोनसलागा मोदी जी दा तुक थिन थिन चाइरगा आइगी माइ से पुरगा मोदी जी दा कमाइना वारी साउथु हाइ नोइने दु आइना निजम के राइट छाउना नो माइ याम से खुदा मोइना तौरि फिबम से आइगी फी जे कना सिक थोबे खुदै से सिंगबा नुपा am chama bai kai no mi ki phi kudai cheli na kudai chingi nupa da nga ga ai no monjala ga ai ni kudai ching nupa se nga ngai mai se kamai ulo hai ma hai इसागे हक मत न ले लेबा मागे हक मत पलते से मणिपुर स्टेट के हक न ले लेबा इंडिया आइ बले पास कामक के थोके में कना मत ने अखोई की ले पास संगत पले पा अखोई खना ने चबिन चबे ngang से इमा जे मराइ बक थारम ने लवे जने ने सिंग लान ता न लोइ रदम ने करिनो नो ngang से स्टेट के गवर्नमेंट ने से कॉन्स्टिट्यूशन के मका द लेबे स्कीम से ता स्टेट लेस यूनियन लेस कंकरेंट लेसन लेबा फेडरल स्ट्रक्चर से काय बे यार वेना नंगी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने लई देना nganari ba mayam si mi yeng de yeng akpada state ki sarkar ama lei na phong na ngang khana rei ba ai akoi di video se oza oi ra kwe khang de social science sa de na wa ma se tau rei se ne ui ba
Nah, you think about bunker number 2, BS, and no talking about talking about cookie man, the language. Other language, Tarinico. I quit the command over said, DG day low day. Manipur State Police chip the gill of the quick order, appointed the Delhi day don't low me. Ma'am Tabiogra. Cookie no pick up, BS, Tabio. Nungiwan to Tahan unit to Kay. Law and order, I say, state is subject. DGSA is the head of the law and order enforcing machine. Director General of Police of a state is the head of the institution which takes care of law and order in the state of Manipur. When the central forces comes here, Mapan ke forces in Lakuda, they come here to assist the state police. Manipur the legend is a police da mating pangbalak whenever. Aduna nga saigi ay ko DG na ko state ki police ki establishment ki overall scheme man go operate to gada bane afspa thamakpa armed forces or special force parade thumuk sukai ha kya in the aid of civil authority mating bang sa ko ai ba mi na phone na nang ba mai ne ko te ay ko ni Manipur ki DG da ki order laute CM the unified command sale masagi makhada leba Intelligence Department of Pira Masana Ijare. Between the talk about memorandum Pisal Lemana, Governor Laga, no and order, inspector instruction Picale, Saga Lena. Television the kind of Tola Potako, the Manipuri, the order Loki, Central Haideba. Ma order with the Tower, Central Security for constitutional order guiding. Chief Minister is a constitutional authority. Anybody who becomes a CM, Magi Wahi orders is because that's the order of the chief political executive. De facto council minister, the head chief minister, never. Masi I know Pizza, money, Manasa, Tag, and the later, there's a money for the intelligence, Larita, Sugar, Naharon, and then I got Wahim to the Hajar, Kariguma, she heck of a Bengolda, Ihim Sadani, Rosamayam, the Horotana. Nang your opposition, Matamona, Roy. La le hai ba kinga kani miyam na do ako yi miyam su na mai na ho matam boy ko na ka di congress na nge party masin na boy bulai re ba luri ba di thoi ba iran se manipur ko ba lai pa miyam ne le se manipur se ko miyam ga ko lai bisa na te manipur miyam da ko sit thoi da ki ta india ki constitution ba kha da lai ba ko masi ki sala pathak ba ba su ba da ko ki kanina to ko ki po man na ta bi da so aman su kai khanam ne ba mari kai re ne ba Lamse macet Tugairga communalism the base or the Tugai Tori Port. Taxi Casina, the Hinsa, Season, Ragam, Sera Bimung, the Tori Maram, Constitution order Tugaira before me. I was a Kanama. Peace and we carry out to a boy. Many Pugimiam, say what Sak Charity, who is you try, how long to enjoy? I call them Waka can get any Masemian, whatsoever. I call you intelligentsia, I call you Dari like Paiba, I call you Yawan Pura Kataba is in an option. I call you Masika, the lady, yes. Say politics, some is a platform money. See the matter about platform, I am still academy. I know some things I said to me, some of the some is art from the Canadian. And I'm not knows I've taking the tongue of me. Academic theory, must see him to Betawi money. Nationally, they are exercising. Some of the command of the process is that Mapanda Lepaga advised already, suggestions already covered in meeting the Nang in it or in a city. Is some of some of the side. Masai Tamurajina, Masai having that. Oh, the Soto, I tell you, I'm 19 of Pongay. Means sit away on that. Drama to get over the meeting of the way on the drama. I told the Reno. Tell you, tell someone Karina. Not till 3 hours, no, it's Manasulang is also. I think the Congress ki quite a bit of a party leader among the Pamuga influence of the senior leader, the Chama Nangu, singing on Mayam, the lip, Mayam, the Muts, etc. Manipuri issue the day, I call you MPCC, Hanatana Biramu. I told you, Boss, Tao, I said, Hiram, senior leader, I'm the Kitan Mara Todana, Sahi Nifu, and Kayan party out of me. I want to Hiram. I know PAC telling I the number of I respect you. I accept the way. Adugo, Manipur issue like them the day. I could get MPCC, you cut up on to it. Aduga, Miam, Talaiba, I could was Tabio. I don't know the party president, Lock to Ohio. I used to the power woman, that place I cut them.
gat leibase sini ji nate mayam nadi nasai di tamnu budhe hai rega akhud de sini gat lai awong ibo bi tamdu ngang ba wa to phone adugi ngang gi karesu gi ne cham gi manung da tara khatam yaro ma banga sigi lebak nai ngak tuda manipur na da santi halani adugi kapsu yaw da ba oi da pa do ngang nung hang na mu hai ngam ko heren oi da ba taw le re aduna ai inolo beda wa ani khadam thamjar ke pai sunjar ke